Өткүрбек Асылбековичке суроо берерден мурда, Жеңиш Парпиевич, сизге суроодо, бизде мамлекеттик судебная экспертная служба иштейби? Ал кызмат түзүлгөн, азыр иштеп атат. Проблемалары жокпу? Проблемалары бар. Кайсы проблемалары? Азыр толук кандуу экспертизалар толуктала элек ал жерге. Азыр мына саламаттык сактоо министрлигинен баягы соттук эксперт медициналык экспертиза дагы өтүш керек. Дагы башка жетпеген мындай Сотрудниктер жетишпейт. Сотрудник жетишпейт, да, ошондой проблемалар бар. Эмнеге не укомплектовываете? Эта работа проводится. А вы знаете, мне кажется, недостаточно проводится. Это такой тихий саботаж реформ и борьбы с коррупцией. Почему? Вот один вам простой пример. 2016 жылдан баштап Генеральный прокуратурада мына Шакирова менен ошол убакта переписка алган. Бизде спортзал бар да, Жаңы-Пахтада. Өткүрбек Асылбекович, Жаңы-Пахтада Сокулукта есть спортзал. 2012 жылы эле ошо тендер өтүп 2 миллионго утуп алып, анан деген подрядчик, как у нас там эта коррупция проходит, качып кетип, иш козголуп, ишти деген АТАИ деген экспертный службага беришет экен. Это практика наших правоохранительных органов, в частности прокуратуры ваших ребят. 12ден азыр 19, 7 жыл өттү, туурабы? Умышленно затягивается, умышленно там экспертов нет, и мол шылтоо деп коюшуп, срок годности бүтүп калат экен, и коррупция вот таким образом в стране процветает. То есть нашей прокуратуре невыгодно, чтобы какие-то дела раскрывались, видимо. ГСБПке кат жасам, ГСБП мага жооп берип атат, экспертный службада. Экспертный службада мына 3-чү жыл болду. 3 жылдан бери комиссия текшерип атат. Почему это происходит? Потому что на местах ушундай мамлекеттин 2 миллион 100 акчасын уурдаган подрядчик менен айыл өкмөтү сговорго түшкөндөн кийин, как иштен башын чыгарып, аман чыгарып кетебиз деген жол ушул экен да. Затянуть экспертную службу, экспертизаны. Бул бир маселе. Көңүл буруп коюңуздар, суранам да. Экинчи, мага деген убакыттан Дастан Рыспекович кичине 10 секунд кош коесузбу. Мага деген Жапарова Чолпон деген эжекебиз кайрылыптыр, баласы Акунов Адилет Асылбекович, сотрудник МВД, погибает на работе. Причем мындай болуптур да, эмнеден каза болгон, вовремя не оказана медицинская помощь. 10 секунд. Ушул боюнча сизге арыз жазылды, текшерип коюңуздарчы. Рахмат. Рахмат, биз контролду окуп чыгайлы, мына биринчи айткан кылмышты да окуп чыгайлы. Чында маселелер бар. Эки материал, эки фактын тең карап жазуу жүзүндө жооп берели сизге. Рахмат. Рахмат.